بله تماشاوان نجان ناجی زبر خوب بدم چالاکوان مصطفی شیخو ج لبنان با وای که زدی لکلمه داکو امروشا عفین بشوپینم بزاربن چه لوی داری چه دبر دم باش برز مصطفی دست بکده شرط پفچونا یا کو نها لعفرین درکتیه صدام چوبون و نوبرا کی و کی دابون دم باش دوتمت زنی جات ممکن ایرو ساعت سینیوا شركات شكل نوبرا جيش الشرقية مولبطة جمال عباوي وأبناء الجبر حميد الشرقية تكتين هات شكرن الشارع بلاد المفرق مشفى الشفاء هات شكرن ديو راب نيف ساعته هيزا تركيا وشرطة بوليسين لشگری شرطه العسکری کت جبر گوار سکراندن دنجام دا بیر جن کات کشتن و حیث هاتم بریندار کرن مثلا او کیبون او جنا کواتیه کشتن و پنجین بریندار بونه کینه کردن یان عربین لوی داره آتنا بجی کرن نا تنابارن عربون او نازحوا عربون جوان دون و سلام هاتن چکرن جبر دزین او دزین سر مالن کردار وشر غنائم ابن يعني معظم شر الدرجه ثلاثه فكرين بسر مال كردانه وعقب كردانه وسر زوي ورزم كردانه يعني مشر باويتين شكل نبر واندا يعني نبر حمزه وجيش الشرقيه مثلا جيش الاسلامات شكرون يعني بروج ما شر نبر واندا هجبر دزي وغنائم بس مصطفى نهار شر روسيا يعني هم بردوامه بلا شر وتيه تقريبا ساعت سين هات كنا حيا ساعت چهاران ساعت بردوام کرد وقت منها قلتي هيزة تركا وشرطة بلد كاتن نوبري جندا وشر روستي باشا برز مصطفى دوی دام داوی دا قال لك بحثا در کتنا چکداران تیکرن او چکدار او گروپ جي كده در تكفن او تقريبا يعني مثلا اشترى بيجم مقرات الشرقية يعني هم أقول جيت الشرقية نذيكي بنجو لكن وان هنا مقر وان بنج جد دركتين شد دركتين سلطان مراد جد دركتين مقرات فدركتين حميج بادر نافني دركتين درن مقرات جيري جباجة جبر قوت بيس دكتور عبد الحكيم بشار يقول وأم فر محاولة كنا أم جو فصائل جناو بادرة وناو نوشة درين يعني ما بس من او بريار دكافا وارد جيب كندا تنفيذ كان او بريار بلا او براتي يعني زحمه او بهدي بتذكرن بس تذكرن يعني نهضه شركه سيرفانت تذكرن دحمي او نهض تاجستان او نبر خافدن ليبيا وانجي جباجار درينا طبعا ترك نعم يعني في ليبيا وانتكن او حاليا ضغط كوارت نيستوان هي باشا برز مصطفى بحثا نافچه ماباتا تیکرن دبیجن کو چکدار جبل شامیه ناوندن خوا رادستی شرطه یعنی پولیسین لشکری و سیویل کرنه تشتکی واهیه بلا او تسعات شكرن إذا تشكي بتشكها شكرن راس التين شكرن وقت ما نهار بتي يعني او بليارة داكتي قرارة داكتي او كرن هدي تي شكرن يعني بله لما بتجي مجبل شامية در كتبين جلاقين خاد در كتبين مقرات خادوری نبچه مابتا گلک سپاس چالاکوان مصطفی شیخو جه لبنان تو میوانیم بو گلک سپاس جبو بشدار بوناته